Okay, inchasa Marieta Nkuruku Dennis Nyakundi Seitome Nyingwa Omoiboro Nyari bali chache. By the way, campaign ya era ya 2022 ntu arenge no muntu kurukunga machogu. Machogu nkori arenge kirugo kyo bugabana. Abana aba minto moroche maega mbali tu arosetie group area yari gutara na machogu in terms of security. Tugatara na machogu amatukari onsi piko morendera keregento kiae mwaroche kaba successful. Koruma chogwa kaetwe kirugo kyo bosies. Intu ana komora to komorore TV una montondo wese amenyeta America komora. Pero tokabeka na amo kocha Nairobi. Toche komorige na tokore wiki ngima. Baka na intu atotabe na kaya to tigete. Tuachire korugusi ase timu ya ito ya security intu abwata barai. Intu abwata barai baito bato tenenerete tokarangiranie meeting, private meeting. Because tu anyorito tokoshiko tuare meeting tokorangira ni twens mbaro bato pimete ba mwakeresimi wano tokateba ni toriko batebi tokarangira ni ngora igo anonyera to stokeranga de tore Nairobi toikire Nairobi etoigete Nairobi saa 10 cia mambi tuabera obisi geita koru saa 10 tuacha goso obisi saa 12 machogwa etane gari ogenda obisi renda kero twaiko obisi twabekirwe erumu engao Machogwe tomoro cha sare tobebekirwe rumwenga omonto go to address no moikoyo chikura kwani mboikoyo twari waka gosengusi tari gusi tu agete lakini ngo to address tari moikoyo bona machogu tayo pi onyo tori ndira fego to ikibosongo na kitoko ruga etoko ne bikoro to toiranira abaibori baito bosongo nenda kitwa sari gukorwa bisieri twasoka isiko kitwasoka isiko twachikorenga rina kitogoika twanyora no ntu abwata barai baito nonye batigeta abande koborio bugabana baga support machogu ntu abwata omwana omintoro koro ku Charles Chweya Matoke twacha konyora ntu bwate namba ya yesim in fact minche nabogori yesim yana na mo fresh waka muna kombole abungai muna twana leto koborani twamate yaye twachire Nairobi abisi ya machogu twaserigu ntorari kende korumambi korubotuko nero toiro nero akesimi gochia go hotel gete gakoruka mukunji baito twachiro twarageire twanyure chisoda bona nabara nyore na ganto kande gabe gete mabuko ato tochiere buyago sebobe ere buyago serebo machagutato seri machagutalia chokora abatari na tu support Simba talibo asante sana Jeri Jadanyona basaika kuja so Rietalia manyire machembe nje nabete no mwaka machagune timu nje na Kisii County Security Team UDA tuwakolere President Chikura akawini ku Kisii County and Nyamira tuwakolera machogu campaign yarenge yo gukumya machogu tabwate basigari machogu naba muraba abwate bare komokolere gasi gari yaye nyono mweshimiwa governor ati iga obate timu ya machogu cause gotu amanyire bunaba mansai but at the end of the day machogu fauli onyolire emiremo Ruto mwenyene origwadiri paka bantaba gotu akaligwadi baka Mama Teresa oro myaka 80 abantaba kebaro twamanyire gochase mwesimi wa machogu twachire komorora tokama allowance ya 2.5 years abe settled obisi agatata igenda abana ba minto chigasinje gitoke tuwabere towo jananda ageni otata binaigure paka aba muraba batekire batebirenga togende na bera nyorakane nga majembe gutungaina mumwate kiswali na machogo tuachire korugusi twarwe tegero saa 11 gusi tuaikire ga saa 12 ofisi waziri ocho obisi otonyora oeta ogenda no tole baba murabaye nyono gutokwana just award abantu twalule gusi for the last 2 years and half tole ne chindagera chingoko baka twamoretere nyimbo yoborai twarusiti manyata une kiongozi korugusi no tole naba mansa ba mindo mubaka bagwa kachikura gusi asenju ya machogu yes tuamanyire enjara ya tulire from jana up to now tutabwati nyona machi yokonywa
yaikire kire tutagetenga bono nkogenda tuli gusi transport yego tubore kogenda gusi ase gwasiri majogu he handles a lot of millions a desk yaye billions of money korusa 100,000 yatenga abana bagenda gusimo mugore nyona bakungu mubwate kya sukari was the big deal ase gwasiri omugima tuaja kanyanga ndubwate namba ya Charles Matoke orenge aspirant ya governorship kisi otwakera otote tuomote inotora omunyokire goche sababu nama etaba murabe gasibare gokora otogoreire ranch very good yabeire buya nande ko twale transport yoko irana nataka kushukuru bodyguard ya mabeta na twalibaga twaso obisi yakina kinda shukuru gyoka tuanjeru twaso obisi lakini twaja te kabeti ndobode kabeti kana timaji ngane kabeti twaja kutacha obisi surely mheshimiwa Machogu umetufanyia kitu mbaya haichaifanyiwa na Wakisii na hii utakuja kuomba watu msamaha on behalf ya vijana wa Kisii. So tuarorire bobe njale ngenga guikerega nande impress twaje koswa mocha kutuko kwana se pressing hakuna kazi hakuna chakula hakuna fare gendongi yale algo toere yego toere ni baki Gusii osoro achieve whip igabwata bamurabaya bakorete kidabo kebininya bagutara na bwenjo eti na bwo burayi indungi tora ncho yo burayi bwa Machogu noko to seri na tara ko tebanga tatu taketi aroko tegenda epie yaye ngayere korkumichira ebisa ngateyo epie gwasini ngiye kwa babisi epie tayo ebisa ile uchanja itakuja kuiza siku moja Machogu kini leba mura bako chakoba barai mambi ende ndobarore Machogu na ataje kuburi obo governor naja kurigiria serikali ya Kenya Kwanza oborai teko nyareka naye wa wasigari 100 kota Kisii County atatafuta vijana ndio watembee na yeye. Tunashukuru, wacha turudi Kisii tutaenda na akili zingine. Tumeshukuru sana watu watendi kwa igure bilere byeito nyasaye tikagoseni na ndogenda no moyo yoyo kora kerora Gusii yaito totenga no consolitie tradition ya Gusii egotebinga nkyo gokora amina biamono weekly funtabo aseria tari ndema yakane password ya matonyani njena lenga sense moyo gotangasa na kabokire saa 12 saa 9 kamili netana na maje goikachinsa cio kubangwe gas kurwe engakie iyo njeni gona agasokire kiagero mwesimiwa Sikeli Machogu iganta ina njena manyete bantu bae bante mwesimiwa na komanyete gaitera challenges kete chiange chinyinge sana. Even my father was in Referral Hospital in Eldoret alenge Eldoret yo nyagitari bageresi ngata ninte getoba konyi baite dinyora tibo konyi lakini sasa na bwa tomo ya bukuriye gasi na ndu bukurwane ruburai ngaisaja kabisa so tatika koira barandora mabera lakini yeye ndo kia beta giokumi gasi yin tuje dira kanyore ne ya beta pati mbaya lakini nyasaye bunale ata tutikete tukanyoro bo CS tukatwara imani na tonyore kende na itu turaetamire ka twatwara imani bona twabwatiri twochinchira teyo lero twabogete igoro butuku twaboka gocha Nairobi ga elina toro CS atokonya akire na tomora tumukwani kiagera ntwanya gomorora usika goche ga kuminyoka noroje buna gabwata security ere igoro ntogonya kumuikera twatele tumuikera office na batura monyo tukwane 1-on-1 lakini egento twakumya CS na baita ototiga geita keraita geita twabenda twatele tukubeka appointment ka twabeka appointment twagenda bakaime togo ikaime tobwete ngo twatendi yare ntomonyorete omuntu uchi gotwatendi no muikoyo twakumima no muikoyo naro gotwatendi twamutomona genda gakio matebi na tukwani toseka no gosekana twakuno ne bicha nera elinde gaki na tomotebi mechanda yito tobwate njebuna ndiga nimbwate mechanda yane ere na menasa na diga tankonya na inche kuchimotu nkonya ra abakurumai bono igo mo siasio mi tutarie tukwangete etuachaga igo tokonya okonya bamura baminto bankominyoka baite yi onya ndia bakurusa dia baite tukapsa tu esa orio korio burai ino nje bono geke gokora ngumiete aramu inoera tu ankorio burai na gitu tuajera ntoje tia sebobe etuaja sobuya otokonya otokonya na ito babantu lakini egara tuaje konya mangana na wata seliri
kaya cha kuikirana na tuli kutuatende paite ya tuichana sana kiagara ntorari kende chitore tole chioka nore machi ntoranyu onye mongwano itorende kuru Ndoraji tore na iroibu na chichokora gusi no tole ndubu atoko bonde chando egendo geto sumbwete na cheki igonkoro kwa George Morara erieta limanyakanete muna seneta koruke umbu Korwa? George Morara Sagana omanyakanete muna seneta koruke umbu nyari bari chache omweshimiwa Machogu twagwanchete mono gwetera campaign yao tokanyora chingoma korende rero igo twache tubwate matumaini nga ntokonyoro tokwani no twakira ngambi ya mone kiagera nkwana gutwakira ngambi ya mono ari gwatokorera mbi ya mono nyasago sesenie na hende oirane magegoro ri bitwakorete nyasago kunenkoro erinde omanyenga magoso na ya mwanya bantu osaba mabera ekiagera watutigire getigoro ga ntomanyite astokogera. Kwa majina mimi naitwa Jared Otundo. Kwa majina mimi naitwa Jared Otundo. Mimi ni naibu wa kiongozi kwa vijana wote ambao walikuwa nyuma ya Mheshimiwa Machogu wakati alikuwa kampeni. Hawa vijana wote wamekuwa tukiwaambia waongoje vile Mheshimiwa alikuwa anasema. Sasa tukaamua tukuje mpaka hapa Nairobi siku ya leo. Lakini tumeona maajabu ya Musa ambayo tutaiona Kenya hii. Amuwezi chunga mwanasiasa miaka 2 hata gari yake haikuguzwa hata nzi ikuiguza hata kio moja. Alafu ikifika wakati hata kama hakuchukua hiyo kura amepewa kiti ya waziri. Amezao hao watu hatataki kuwaona. Akikuja Kisii tunafukuzwa kama maumbwa. Mpaka wengine wetu tukaamua tuaje tumpe muda mpaka wakati atatulia. Sasa wakati tumeona hawezi tulia tumekuja mpaka kwa ofisi. Badala ya mheshimiwa kutuongereza juu tulimuona na alituona anatutumia tujue anaitwa nani Mkikuyu akuje kutuongereza Kikisii. Na huyo waziri sisi ndio tulimchunga na hakukuwa na askari hata mmoja wa serikali. Sisi I want to tell you Mr. Machogu, the fake doctor, I want to tell you this. We are starting youth movement against you as from today. I want to assure you, you are not going to have peace in Kisiland as from today. Yes. And this group will deal with you because this group protected you with their heart. They protected you 1.5 year. Hata aspirants walikuwa wanasema Machogu wanatoa maaskari wapi 12. Hata mkiuliza ule ako governor Kisii County saa hii Simba Harati atakwambia Machogu alikuwa na maaskari 12. Na hakukuwa na maaskari 12. Maaskari ni hawa ambao mimi nilikuwa na wasimamia. Sasa umekuja umepata maaskari kwa serikali. Sasa umeacha hawa. Nakwambia Kisiland is going to be hot. Is going to be hot. I want to tell you, Kisiland is going to be hot. You cannot be surrounded by rotten-minded people. Wazee, 70 years, 80 years, that they are advising you. How can you mentor the young people who supported you? How can you be a minister of education telling people that you are financing, you are doing good for the youth, yet you are not mentoring the youth in terms of politics, in terms of everything? And you think you are a reader. I want to support the readers, the politicians who are from Kisiland, who are against you. I want to congratulate Mheshimiwa Kevagendi being against you, criticizing you each and every day. We have come to realize that you are not a person to support. In fact, I want to tell the president, and I want to reach this information to reach the president, that the Machogu is unwanted person in Kisiland. Is against the youth, and you are advocating the youth agenda in this country. We don't want Machogu. This is a youth movement. We have so many youths. We have young politicians from Kisii, starting from the treasurer of UDA is under 35 years. We are going to start a movement against Machogu. Lastly, I want to thank
mwenye alikuwa aspirant wa governor Kisii County, Charles Chwea Matoke, ambaye alisema huyu mzee anatoza akakuajia kiti. Tumekuja kwa ofisi yako, hata transport yenye tulikuja nayo uwezi tupea. Unatuambia rudi, tutaongea. Tutaongea lini? Wewe utaendelea kuongea na hao wazee ambao wanakupoteza, ama utaendelea kuuza maparua za watoto vile unataka, unauza mpaka zingine ndio unaendea kwa choo? Hiyo tunataka kujua utamaliza lini. Chwea Matoke, tunataka kukushukuru sana kwa ranji ambao umetununulia, na tunakuomba sana utupee kafea turudi nyumbani, hata tufikizie wazazi wetu na mapipi zetu. Lakini kwa Ezekiel Machogu tunakuambia tuko na wewe pamba tu pamba. Ukikuja Kisii tuko na yeye.